There's this day Qokane, I was doing standard 6 grade 8 ne, yeah, ngenza standard 6 kusuka this fight like sina bokusekunama game ayi2 ema-toilet wama-dice. So early one lami nabo brabami e-toilet sharp kunama game ayi2 sine game elethu game mongene e-toilet lile emuva. So kunali lamakulwane nje mongena lapha eminyango nali la eceleni luphi ispace nyana le indawo ucama elethu le kuyadlala ngilate ilanga la khona ngenanga nasegate ngene emthangana anyezwa vele ama-game sewasukile ema-toilet nyangena. So umnyango wase-toilet siphulele endlini ngaphandle ukuthi mawungaphandle ungakwazi ukuvula, kumele unokhele umuntu ophakathi kube uye okuvulelayo. Senzelana ama-mini mawafika angafisi wavula sewangena sithole sidlala ama-dice thingambisa incwadi eklasini kunegani e-school baking. So mangifika eklasini mina nja everyday like leyo ke bengingayenza mistake yabo school bag mosinama lento lezi ku-paper nga-school bag. So laphayana uyazi siya-adjustwa ngithi siyakhumuka futhi ngifike like ngisikhumule out isibophe inyawo sho ukuthi lama endlini ngwabopha la inyaweni noma ungathi usikhipha le phansi angeke siphume kuzomela uzusichache nawe ukhiphe ibag grand kunegani ngala. So la ngihlala khona kusekhoneni like iwindow la ngihlala la i-desk eklasini sishare itafula i-out-chair so wonke ama-desk. So ngihlala umntwana bathi uqoli, so ngimthola uhleli uqoli mara uhleli endaweni yakhe. Fika ngale angidonsa isitulo ngesisemuva ngilokha ibag inegani inencwadi ngilokha ibag ngiphushile isitulo phakathi kwe-desk ngiyaphuma ngibuyele ema-toilet kuyadlalwa ama-dice. Ama-period alibe laqhubeka eklasini ngithi thina siyagembula lokuyalokuya kusuka i-school ahedi ngada kule game lamakulwane. Lo muntu abamlwisayo lapha kulela game uyasuka la vele like umuntu ozishayelayo akusumuntu onokusanayo uyasuka ngada uzogembula ngayi. So lezi ngathi uyazidla ngada usibali mafika ngayi uyashayela. Lezi manje sezifuna ukuthi usibali abuye ngoba uyabadla. Diding seyifaka nathi ke man, so kumele size si-interfere hayi mashita animi hayi fokutume ngani ayiyabona vele labo bafuna umlilo nje sisuke ebhandini ngiphume ngiyalanda vele amampela igani klasini. So mangibuya ngithola uxoli sekahleli kuphi la esitulweni sami ngayise kuhleli ibra yakhe. Hayibo uxoli awuthi lapha ebhegini kunento engiyifunayo. So wenzani lo mntwana yabo ibhegi la emuva uya ususa umcolo ngiyayivula zip ngiyabamba igani phakathi la kumele ngidonse khona ancike and mama kancika wenzani ucindezela phela isandla naso siyathuka ju and umuntu over usetrigeni ayikho kuma safety on lento isho la eklasini pa yazi ukuthi ayingile ingene eva yenduno sibala afika hlala la kuwe usava nge-wheelchair even today. Mina angikho awe ukuthi udubulekile ngitshela naye dubule ibhege nje yawo yaphuma vele ngesiphethe and manje la eklasini sebazwile le shota ngithi sokuyini bayaphuma abanye bayabaleka la eklasini. Ngiyaphuma mina nyakuphi e-toilet umnyango we-toilet sovaliwe so kumele ukuthi ngivule lo umuntu ophakathi amajita bawaparakile lapha ekhoneni le game lapho
Awakwazi ukufika la eminyango uzongivulela. Pakishwe lezi zamakulwane. Bayabasaba. Leza intwana leza zichifu leza. Nami ngezandla la ngifuna ukutshela amanga. Ngibuye la hayi. Hayi leza zifuna udlale nazo lezi hayi. Yemadoda engivulelele etaki. Vula isibali. Amanye abona manje seze ngathi kuphuma isikolo phela manje. Bewela abantwana sebaphume ngakhona sebapha kakhulu manje. Ngibase wona lo mnyango. Tushol pa. Awuvuleki lo mnyango. Mangiphakamisa amehlo ngithi ngibheka kule line level class lami. Ngiyabona babambe lo mntwana ngapha nangapha. Hayibo. And then angithi la ethangeni je igazi lehlayo ndoda. Too much. Lehla ngathi bavulele ipompi kanje. Vele ngapha igani ngishaya ithangala khona yi. La ngene khona vele mangiziske. Thangala. Hugs so wethu. So indaba kaXoli yaphelela. Umama ke wavula icase. Bathi umama ke police station uXoli imdala ke akezena zokuvulela icase like. uXoli wakhuluma umqiniso ukuthi no like uRitwenze imistake beka ngingasi bokungasi inhloso yakho ukungidubula yimi bengidlala and like imboni ubeka kwatile ngathi bokunenkinga like na makulwane toilet so mina bengazi ukuthi ufuna isibhamu ebhekini so angazi ukuthi kube nemistake kuphi ugcine ngidubuleka